kathusim khat anangai kinu hitin thusim ingai dingo hi le isu pipo DM zual kipgen editor asisom lengit na hin sut Genthei banna dinga kiti thusim lungsit umta thusim ta khat hi ka channel hi ahung tha na hi le lungsit ta in thusim hi akipana kuna ki chaina chen neingai pi chi ki uvin kahintim su ke ki ve ngai num leo like share subscribe in bol chi pi ki uvin zong kahintim ki no ve tun atusim langa anrut ki taw hite hichi Genthei bandinga kiti thusim hi puzam kho akuna kila do thusim ta be khat chu a hi puzam kho hi 1937 kuma na pe nga hin tu kum 2023 kuma hi kum somgil gu ma hitai pathen lungsit nin tunzong adam jing na lai e puzam kho chun ase yen guzu ni khana hin kapa am khuzam to lobu sunga ka to pe luna hichi thusim hi anase hi ati pu am khuzam am pu hi British te pot podinga lendo la na pang a hi aman hichi thusim anase hi ama hin hutusim ase hi di poi ama wang agolpa James le lingnu thusim aya do dolzo chu ase hi buwe atusim hi lungsit umta hi ji achun keima writer pan anuiza hi dramatical play in kahinsei do e atusim hi play a kahinsei hi ji achun play akiti ting le ibon chawwa e sau chu a hi jing in film roll sense le ek banga kisun a hi le tun anangai pangal ki taw hite latun la an hitai hechilai chu wanoi galin masa first world war hungki pat tilai chu na hitan het phalu ngam atiu India jingjong chu hui bangen ahung thong lungtai chuchi galin hoi pi chu anasle jing in India gamchung jong ahin ta kha le bangbit tat chip anabang jing in mei khu ni kitung leuwe galin thunagam muntina mihim sangsom sangza nialsom nialza taima in Genthei na le thina na to gam ta jong leo e thinglang gam mi ten wang van noi huinon ipium em ipi phanin e hlun den hamti he phalo kho machun hin khu amang na lai uvin a hi nikhat vaila lai ta hitan mi ho chu abang chu chang tu ding abang chu kol bu tu ding loi abang kit chu butun le mim le a hiti chun homi ho chu akisalel chei chui pan taw win a hi hin la khuna lama kona khopi lam den su a seiding sangsom sangza phajing tabanga lunglut ta a hungki holim su pe a chuting le koi mam na lam cha he palo aban le koi ipia kisalel ham ti zong gel palo khap golang mini chu chi khosung lamlin so achun ahung cholim su pe hlonin a hi golang khat pa cho amin am khuzam am pu a hi chule khat zo pa chu amin pau cha a hi ama chun English mission school a le khabu class 9 chen ahin chaya suti a phachum khat na dinga hung do a aloi pa am pu chu to ki moto hlun a hi je paucha hi English mission school a kai hi je achun English 10 dei choma chun amin James 10 amin saun a hi ji chun i hon zong James 10 tu sima hin amin hi sulut pi taw hite James si asandan fit nga le ake warzet a hin akido agi gi in angu senin amin hadan zong angoi hu hiwin amel chu hilai hin asumoi tina ding aumpon amel hoi sele James aneu lai kumko beb an hilaya English missionary hon mission school a James chu anasim sa u anahi kopi lamlin so achun am kho in agolpa James sa chun golpa kumtampi sap kangte koma lekha simana pota wangin neulaya ina kivop jilhun chu kahin mil thei poi atin a hi ata be azu James le empu hi aneu lai thuna ki ngai luta golcha khat chu anei run e
Zimsin agolpa choton punin adi igolpa kinzong nang kamil zopoi azi chu kasian gol ngai khat chu na hi ati chuin am kho in lungtong ta achun ase in golpa lekha sim hi ipi pachom em ati le James chu aga anuizin golpa lekha sim hi chi na ding le mi to na ding chuting to muna sum ko ve na ding le thil za kai vanoi huinun mu chin theina dinga lekha hi kisim hi je ati chuin ampu in as golpa nangwang o chat pen chu na hitai ati zo wachun amani chu khulai lamlin achun akizo su pe hlun na laizin chomkha zo wachun photlo na chun tui khulama kuna tui bel hin po a inlam hin zon nunga ni chu to akisu to chelun e ampu chu ong dingin golpa za chun golpa ven nunga mel hoi ka ti nu chu amanu hi hitai tin nunga khat nu chu aga ko e chuin James ake hiya nunga nu chu ga vetle abel tungap na pon mangkai la chun amai aselin aso mai chu amuthei pui ampu jong chun nunga nu za chun kimboi hungki heiti mo kaloipa Jamesin namunu me atil he kimboi chu aza chatimin hizong le ake heiza golangpa James chu aga vena hi le wow golang melmu kha lo mel hoi tangpa anglai za chun apet pet na chun nervous athado tan abela tuipu chu ahin lobo liu jingtai hizong le o si tuinu chu lanu so mai dunga chun thonggo banga angwal he chet in si tui ho chu amai dung ho a akai chu ne chupan achun nunga nun ai te azong anamu kha lo alunglai hin khoi jap tang pa so mai amumu achun za cha je achun chi mo hela chun a umin kipalanding jong umlo na muna chun akipal bembum jingtai chuta banga alunglai khoi tin ten golangpa mu do achun kimboi silungla ya golangpa so mai chu phat vena lim ki ve a lungmit na umden to abang jingtai hinla nunga nun chu ti a chunga lunggel chu golangpan ane pha pi tapon kimboi din wang ha asal he inde ampu in kimboi za kimboi dila ting lai lenga kaunglun ding hi atile kimboi chun nu hiu cha chun henge ati chuin golang te ni chu achi su pai ki hlun tai hizong le kimboi in atui put ma chun akinung hei pe in golang pa chu achi mangka si achun ave mangjel tan a hi chuchis golang te ni chu khotolam wadung pang songpi kha chunga chun aga to hlun tan a hi chutia to pe hlun achun amkho in agolpa za golpa tulaya vanoi thusu ne ni piumem tia do le Jamesin adon ponin vanoi galin muntina kisat tilo thusu dang ke tapoi ati somkha zawachun golpa kacha be khada ome sapte English India hon German gala din thinglang mi te jong apui de hi ti tu jong kaza be atile ampuin jong katiyo tin ade ekisonin somkha zawachun ho tinglang mi penta gala dia eki ngai cha hamati Jamesin pot puding le lamlin laiding powa ngai cha no hina ta tia aga sei zo peta achun khusunga kon daive atiu tulai pawa isele volunteer khat ang payen amani chu ang ko do pai tawe British officer GG Growfor le Manipur political agent hegin thupi dungzui achun German gala puiding emi golang ho su tu le gonto ahi to hlona chun tinglang mi te emi golang ho adong khompan tawin ahi ampule Jamesong chuchimuna chidinga chun omhlun tai he ding kha chu ku kiten agitation le rebellion anabol masang wa chu Manipur gama mi sangni banghi galadia anatoldo manu anahitai chutia British Circle in Abanpana solbeding anati phatwa chu ku kiten British na to dodalna anglo ku kiwar 1917 to 1919 chu napantawin ahi British ten anasoldo masat emi golang hola a ampule Jamesong hi anapanglun ahi hinla ku kiten kipina khota hin nei uwa British ahin do phatwa chun Calcutta a kona chun emi golang ho chu inlama din ahin le sol tawe kiti
Dimapur Railway Station British in gala dinga ipu igol hang ho chu Dimapur Railway Station athu tawve hicha ko na chu aban train na tol duty na hitai hizongle ampule jim chu galmuna achi num hun loji achun chu akuna jam do ding lungthim agyal hunta na hi chupeta chun train khat ahung paye amo to ding train wang chu hipoi hizongle British officer ho hello ka cha achun amani chu train chunga chun aki khai do thlonin chu akona chun azam do thlunta na hi amani chu hoilai zo thlona hoilai mun hlung honding ham ti zong a hede thlun sampoi hizong la train na chun ato thlonin achi chi jing thlunta na hi chomkha zowa chun train station khat agalung tawe hijilai mun chu hoilai hi wang amien a hede thlun pon hizong le chumana chun akum thlunta na hi agam chuting amun jingjong hoilai hamti el hunoji achun alung dong jap jing thlun tai hinla gin cha dola chun Assam gam NC Hills tinglang gam to kinai deu mun khat chu hidin ta san au me hizi chun thusima hin amun zong se daw hite amani chu khuchi khopi sunga chun awa le le thlonin su na ding ai hlon tapoi azonan in khat achun agaba lu thlun ta na hi le me thai te nu cha in khat chu na hi me thai te nu cha in amani chu a khoto thlun ji achun phachom khat chumona chun omden thlun ta na hi amani zong zamdo ngal hi hlun pa na chun lapabip set chumona chun akisial da hlun ta na hi phat an che chen a hi le hichilai chu chawang lai sa pawwa autam october tha chu an hi tai jingka khat hi james khopi sunga chun agawa le le in a hi le English te mission school girls hostel compound vel chu gapata na hi chupeta achun hostel get na kun chun nunga khat hong do in jim su to akichu to che thun e jim sin nunga nu chu ave na hi le alim le amya pu dan chu emi holim so apun chu le amanu chu amel hoisial the me hi chun aman zong hello nang kaso pi cookie chanu nahi hilo ham aga ti na hi le nunga nu zong aking lap liu jing e izi inam itile azat mi emi chulai mona anom jing chu adat mo hi je chuchi khopi sunga nunga anu anom sunga emi kithim him amu kha lo na hi aman zong alung thima kate hichi khopi sunga emi kasu pi zong khat hai ati chuzowa chun gulang pa cho ton ponin henge emi kahi ahinti hichun gulang pan zong hichi het phalo nu kama hi kasu pi emi zong nana kha ham atile nunga nu in zong don ponin heji mona hi sapkang te koma le khasim kahi tia se zo wachun aga ko in hichi school le hostel khu ke ho umna hi ahinti e gulang pan zong asei paijin ke zong English te mission school a kai kahi class 9 kacha ya chomkhat sutia ilama kachi do le sapte gala pot podinga e hin sol to wa kachi nomlo zia dimapul akuna kloi pato train khana kaungjam do hlun le hilai mona hi kaunghlun hun a hi keima manipul thinglang mi ka hi ati zo wachun nangla aga ati nunga nun zong keizong manipur mi ka hi nalim kamu a ei pawwa iga ki holim chun kalunghel akai phungtai kinjong inlam kain ngai waltai ati na hi asaibe na lai in hichi kolgama hin kom khoptai lekha jong ka simnom pui ei tinglang mi dinga iza phachum dingham ati na hi golang pan chu chinunga nu chu aga ven a hi le amit le alunglaya chu jing chu lungsit na somai chu hi tai alang khana nunga nun zong golang pa somai aga mu achun masanga ta mela anamu kha lo tangpa hi jingjong le lunglai nan adim se jingtan hi chu sapten first love a hi lo le first sight atiu chu aso do pai jingta na hi electric current ganpang achun lungsit na current jong chu agang le in alung thim chi hluna amani chu aklung hlai gel hluntai hi chu divine love pathinian apu lungsit tha na chu kilang do zo hi bove chuin nunga nun heu e ho manipul tinglang gam chu kin zong kahin ngai tai
keizong nei po in atita na hi le gulang pan adon put pa in hi chen pi kaung thun jingwang in iti manipur kile ding hetam ti ka hepoi hi jong le na mel kamu hin kalung amon chom sa le jingtan i chen naw manipur gam sa in zong hi chi het phalung na gam lengbang nalal namun hopi hi nom kasujutai nangji in tin aga nu e nunga nu a hin ton pon in aphai kin zong nangma kahin lungmon pitai ahin manipul huna thading chu ka hepoi tin olmo hi in kin alampi kahinai ahin ti chuti alung thingsel alung gyal amu do chun gulang pan gu thim chan alung mon pi le tan alung se do tai chupa na chun gulang pan nalung thim thingsel le na so mai hi keidin lunglai umta na hitai atin a hi chun nunga nu in zong don ponin kin zong nang kahin mon pi le jing e tin za chathim ta chun aga nu e chupa na chun nunga anun chuti alung sit nei chan hi le hungin hotel khan ajing ka cha gadon hiti atin amani chu achi phailun ta na hi cha don pe thuna chun gulang pan nunga nu za chun namin ipi ham ati nunga nu in zong lingnu ka hi hinla english te la ka hi ji achun english ten marlin tin aimin sawi hi chi copy mission school a hi kin zong to a class 9 kasim a hi e ati ti lai khan to masanga chun 18 hlang mi te chu ana no phle jing uve nunga go hlang thing set ho jing in zong class 8 a hi lo le class 9 po ana sim lai khang uchu na hi dan a hi tu lai khan to tung zu in wang chapang cha chan class 8 class 9 asimu a hi tai gulang pan no hiu chan nunga nu za chun kalung thima hin nangma kahin mon pi le jing tai ati le nunga nu zong anu jin hi ham ka kipa e hi zong le he u kahin ko hi ne he timpi le chun nalung mon the ka hi ding ka ta san poi ati gulang pan zong ipeong sejen ati le lingnun ke hi mi wangsi ham sita chu kai bove kaneu lai akanu le kapan eina molem sanhlun a hitai hizia chu ke ma cha ganu be pa be kan hitan eisim ding koima amlo phana kapane win kumsom kana pha chu english te orphanage soma hi ene tha do a hi hizia chu hichi english mission school a hi kana kai kha ai pu ve hizong le he u ke wang ichena manipur thinglang kam chu ka ngai le jing in suntin zantin kamong zoji poi hi che het palun daga mahin kamong zo poi ati hizi achu chaga ka hizi in imalam zo sin ka kisong zo poi ati le golhang pa aga anu in chu zo wachun ol ta chun ahin se in nangma le nahin khoman tan ho zo si hi keidin lungsit ta le mon pi ta hi zo tai ipikase beding ham lingnu gel pha lo nagama namel kamu do hin kahin kho le kalung tim atong ka be se tai ati chuta achun nunga non golhang pa chpa ta aga ven a hi le amel hoina zo si le nungsi ra si dimse jing ho cham do tan aman song chuchi golhang pa chu lungsit na di ta achan khata na hi chuti ato pe hluna chun nunga non golhang pa za chun lungthing seng sunga chun heu keizong ichenaw manipur gam kaungnom tai tunia hi nanung kahin zuiding hi tai atin a hi le golhang pa chu lungdong khat ham chom khat thi be chun aumin chu zuwa chun avela chun alampi jong ke helova ahin tikin in a hi nunga nu in jong olmo hi na heu lungsit na lampi e hil thunan ti atin a hi amani jong chuti a akhyolim zo thuna chun chumona kuna chun kipa do hlorin aloipa ampu umna zon dinga chun ongpa do hlum tan a hi hizong le lingnu hostel akuna apot do eti hostel superintendent nun a hedo phana chun lingnu holding a chun ahong do in a hi le am ho chu lampi a chun akisu to chat jing taw win a hi chun hostel superintendent nun hungyen tin abana atu in lingnu chu akai pheitai lingnu akamin hizong le akinung hei pe kit na laizin golang pa za chun kapuma chan ase in nila ting kaumna hostel hin hongin nanung kahin zui do ding hei tai ati chu zawa chun hostel sunga chun superintendent nu chu to alu hlun tai nila a hitan gamtin zong mu thim tai
Jimsin aloi pa ampuza achun golpa ven hichi khopi sunga hin kalungsit pen ei minunga khat mission hostel sunga aumin tua kachi amanu chuto kaga kimuto ding ahi atile aloi pa ampu in golpa tu zan noya pi hi na pot do kod ong British circle sunlai ni sa bangjing uwa inzule na hin mando ule iboilo ding ahi atile Jimsin Eman jing ohian kho kasapoi hingnu to ki mutulova umjing sangin sarkar khut a tanding kanum jatai tin apot ta na hi ampun agol pa chu sot ta aven chu in alungtima o lungsit kitiwang hi hitidan hibova hi o ati jims tu lungdeinu kom zona chun zan muthim noya achi tai zan muthim noi achun hostel tu gol chunga chun akal do in hostel hunlila ya chun or chan aka chomthlan a hi pa cha hunlila ya chomkha to wachun rus pa kha chu alo hlan aga na in chuin ake lele in hostel nunga ho umna in chu aga agal do ne chomkha zo wachun kang chan chi pheikin in hostel window to kinailam hai the phungnoi achun thipchin achun aga to win nunga nu chu anga tai hichipeta achun thangwan sanga ko na chun zan chung chol hanu chu angwa em silsilin muntin le honlei pa chawa chu ahin sal em sele zan thawa noi achun gulang pa chu hai te phung noi achun a umin nunga ho omna hostel window lam chu ave vejing e zan dan gate lam ahung hitan koima window a ada do amupoi alang khana thingnon gulang pa hungna ding chu polam leito le akimber ho chu aven agal do jinge hizong la gulang pa mel him amutapui alung thima chun ole hunglo hitam tin alung akham le jingtai chu phana chun thase ta achun room sunga chun agalu tai adan chu ki hormo tu thun ahije lingnun imutang tin alup na chunga chun samangjal dinga chun alum tan hizong le alung thima aimu thepoi hi chu zan pungko lam ana hitai ama jong imu theloji achun athau do in ngailen pul do wachun window ko chu aga sat hongin lungleng vai achun window a akhutna akha akinga min akhoda le le in ahile chuta achun haithi pungno ya to golangpan nunga nu chu aga mutan ahi golangpan aven ahile lingnu ahi het phana chun songchang khat chu alan window a hungda do nunga nu chu aga semin ahile songchang chu aleng zen in nunga nu khutta chu aga sep kha chenin ahi nunga anu aking lat building in ahi wangin aki achiki ne chu achun nunga anu akhile len ahile hai thei phunu ya gulhangpan olchan otheu wachun hello my sweetheart aga tin ahile nunga nu chun ahin mudo ta nahi gulhangpa injong olchan hai lingnu hikoma nangkan ngana hi asot tai atile lingnun zong akut chal amu aga tungin olchan suit atin henge kananga nga jing nahi kongki ko do ding hitai thip chanin chumuna chun anum jingin tin window ko cho kha in amazong aga ki gugang chaltan ahi nunga nu ki go chai ka se achun chumuna chun thip chena chun golang pa cho to ve nunga nu cho ki go chai chai achun olchan ko da hongin apa do tan hi le a roommate nu chun lingnu pot do cho hin mun ahi a roommate nun window ko cho hongin aven ahi le lingnu marlin chu haithe pungnoi a golang ka chu to akimu to a chumuna kuna akizo do pai pai lhon chu aga mo pe ta nahi chupa na chun hostel we call apang superintendent nuza a seile lingnu chu hol tawe hostel thu gola chun golangpan nunga nu chu akai do in chumuna kuna chun azam do lhon tai golangpan lingnu za kaloipa ampu zong gapu hite atile lingnu aki chawalin a hipoi hichi khopi hi gangta in da thalo hitin zamdo lo hite akhuti lo le ehung ma do ki diu a hitai atin anom poi chupa na chun amani zong aga na thei pena chuchi khopi akuna zamdo ding achun a thlai loi loi hunjing ta na hi zan khangnoi achun amani zong hiti chun amo zam jing hlun tai hoilai mun ka zu hlun ham ti zong hepatalo wachun adon jam jing hlun le azonan gamla thingthlang zo hem khat chu aman kha hlunin chuchi zo hem chu azui ki hlun tan khuwa ka se achun achuti jam jing hlun tan a hi heading khat chu chuchi khopi chu
esam tinglang gamang to kinai cha hi zia gamla tinglang gamgil nui chu analut khalun a hitai azi chu hi chikhang lai a esam forest chu linta na hinalai je English telit na gam hi zia wildlife sanctuary ti chu gamang hola a sa kithat ngai lo gamsalin sahang ti chu sapi humpi vampi le sake chule ganhingu nei jong tamta namun khat chu kalunglun a hetai asam gamang gamthip nuya agamang del huntai chuti hi ji chun amani chuti achi bebe hlunin gamthip nui awalu che che jing hluntan mihim chen him akimu palhun tapun hiji gamthip nui achun agamang den hluntai adan chu 1st October ailole 2nd October 1917 vela a gazamlut hlun an hitan November tila vel chana jong chu akona chung podo theilun lo hitai gam adap latan gamla nui zana umna thei ehtipoi aji chu phalbi kipana gamtin dapso na hitai chuchi gamang alet be se je achun mihim chena gam hoila ham ti a nisia a hol huna abale le thunjing wang achun adan chu amani chu gamgilla luju che che hlundan a hitan hungpa do theilun lo hitai agil kil hun ting don manachun thinga theiga aki hol hunin gam hakai ho tula kona chun akipat do hlunin oiwawa nan akisa theilun nai hi jongle janting gamnui chu ataple tan dapsa zia konli pailun ding hitai akho na khat kichu toldung hola a hilole songko hola a giding ati hlun jongle ganhingunei hole gamsahang aki chakit hlunin a hi adongman hluna chun thingpung chunga chun agi ji hluntan a hi zan khat hi nopta a thingpung chunga theobo akise hluna aimut pe ta hluna chun sai pi ho omna vel dung hluna chun angwa lewin a hi le anam thun aza phat wachun omna hlun thingpung chu a nai uvin sai chalin khat chun thingpung chu amola amatna ahin lo le ato na hlun thingpung chu luiling ki hot abang jing in amani zong ahila de jing hlun tan a hi chu phana chun gulang pan nunga nuza chun nai ki cha nem atile nunga nun adon ponin nang hi kamona na hin nang nom pole ka ki chadi poi ati na hi nang kahin ngai kalung si jin hi chimuna thi dan ding zong ka ging ta poi a hin ti gulang pa in zong ki pa ome aphai ki cha hi in neimun pi dan le neingai lu dan hi chi kamang nu ya hin kahin mu chen tai ati chawang ki chai ta ji achun simuleng le chawang yang khon zong athip lakam tan dollem khon gin jong chu athip tai gamang dung ho a peng palem ham akizatapun gam adap la in phalbi a hitai chuchi gamang sunga chun saipi humpi le sakai etamin vompi le lutnu hozong chu a hiwe hicheng hoji achun amani zong kicha thizat nan nitin ahin kholhun ahlum joji hlun tapoi nikhat gamang nu ya awale hlunin a hi le thingpung sangta amulhun e hichi thingpung chu gamang thingzo si sang in zong asang zon akido ge gu in gamang chunga aki khang le lu jing e hichi thingpung chunga chun muwan lai in abu asai jimsin gamlego kivele hen tin akal do in a hi le huilam ge echun akizu tautai hinla lungel bang aso zopon amahan mihim chen na phai cham him amu phatapoi gamang la ho le thingphung la ho tilo adang ima amu poi nunga nu achanga tola hi ji achun aki achan kulang pa cho kovin hungkum loi jin ka ki cha e atin akhut azap jingin a hi le gulang pa jong aga kum thatai chuti hi phana chun amani zong alung adong hluntan chuchi gam thip nu ya noble da thum lova thidan ding achun agi gel hluntan a hi zan khat hi amna hlun thingpung chunga chun akeu limlim thlunin hi le thling non ziamza chun thilkhat kan gyal to e ati kaneu lai achun ni khat uzapun class sa ini sei piu khat aumin hi chu gamla na chiwa na gaman kha ta uwa hi le kom hom wacha
tuilun na kom hom neu cha chu tin a hi hol da unlang hi chu zoi su pe leu chun vadunglin su do uvin na tin hi chi vadung chu zui ki leu chun mi hem chen na su do tawin ate tia ase chu kain gyal do e ati le golangpan o good idea most welcome atin akaso in aphai na sei bang achun bol ta hi te atin amanin zong chuta bang achun kom hom vadung kha chu azui su pe hlun ta na hi chuti azui su pe hlun le lampi hlun aha sa le jing in Genthei ting chen le kicha ti zat na tampi to hlun e amalam pi hlun chu lingle khawla jingbo a hitan korsila mumsila ho jong chu hi ki ne korsila ho a gan hingunei ti chu guletang ip mompi chinling le hoi gunei ho chu a hi kit uve hi jong le Genthei ta chun hi ti chun bacha cho che ti su pe hlun tan a hi le ta be chun hi chi bacha a ko na chun vadunglin kha chu asu do hon tan a hi chu che vadung chu azui pe ki hlun le vadung chu alien jep jep tai azi chu tuitampi ki gom khoma vadunglin so do hlun a hi tai amani jong alungtong jep jep hlunin chu le kidang jong asa hlun e hiti chu vadunglin chu azui ki hlunin a hi le mi hem chen na phai cham le lo zau aga hlung hun tai lo lai khat aga wa lu hlunin lo bo ne the don thei umem tin akimai le hlunin hi le imala amai do hlun pui nunga nun kagil akil warjing e atil kulang pan chungmang pan anne epi hlunan ti ati cho akona chun vadunglin pangdunga chun aba su pe ki hlun ta na hi chuti achi chi hlun le phai chamlin ta bun khana chun kol chule sugar ken farm lin ta aga tu khalun ta na hi amani jong aki pa le hlunin kol chu le lai achun golang pa aga wa lu loi in kol chu athon changa chun abila ke ho chu aphabeb aga he bongin ahin pu in nunga nu to na vadung panga songpi lin ta kom chu ahin zun tai songpi chunga nilum oi to goma chun ato hlunin ke holim pu ma chun kol chu bung ho chu achep hlun ta na hi chuti anup ta ato lai ta hluna chun golang pa chu songpi chunga ko na chun achom hlan aga chi su je min a hi le lui khu khat aga mui hi chi lui khu chu thi khawin akigen kolin chule lui khu atui chu songpe ho in akising e golang pan hi chi aga mu achun amazong achinai in aga ven a hile tui chu amun achim set jing in aval kilkil jing e min ave ding achun tui ting set hi ji achun tu chat chat a ume amazong adang hong cha pai jing in hi chi tui chu adonum hle tai chuin tui kisen songpi chu adom do in nunga nu chu kovin hungin hi chi tui hi hungven du chat chat om tang ngai je ati le nunga nu jong ato na songpi phunga ko na chun achom hlan golang pan asai na tui khu chu aga ven a hi golang pan akhun a tui chu ahin ham loi in lip ding ati lai ta chun nunga nun hei khungai in ta din ati wang achun golang pan akhun a ko na chun lip ding ahin te tai nunga nun gulang pa khun atui chu abe bo pi loi in hungai jin phamo sa hi in kahin thil bol chu atin ka het dolin hita bang tui ho hi hlomi tui khu a hino me don hi ta din ati le gulang pan zong ipi hlomi tui khu na ti ham tin ain don gu kit na lai je nunga nun a seijin hiti a tui kisin khom ho hi hlomi tui khu a hinom ji e mi him hlomi akitam su phatna british sapkang ten hitia hi asin ziwa ahu bit ziu hi atile gulang pa chu ahung king zap sing in chu phatna chun adon ta poi nunga nun nadang ata be se le khuchi badung tui khu gadon hiti tin badung tui chu agadon hlon tai badunga kuna chun akile ke hlonin inzolanga ato nu hun sungpi chunga chun ato ke hlonin kol chu hlon ho chu achep ki hlon tai chutia kol chu achep hlon lai ta hlon chun kol chu lei nei nu pi khat amani ko ma chun agachi e nu pi nu chun aven a hi le ama kol chu a hi pha na chun alung himo thimin gang chila chun agachin kol chu lei lai chu agavetan a hi kol chu leya kol chu ki he bonga athan jeng jung chu agamudo tai chu pha na chun nampi nu chu asei na be chun alung hang tan amani ko ma agale chi kinin akyang to atat za za jingin
apon chimthei tapoi abang le amani chu ko in abang le ko chu lai chu aga ko zin a hi apau acheng amula ahlun pon amani pi chu achuti phun za za jing hlun ta na hi nunga nu injong gulang pa za chun ipi ase za apon chimthei ta hi aga ati le nupi nu chu aung lu hang be che che jingin anni ahin su hian ahin to hin jing tai abang le ato a ho khum thlunin abang le abeng po chu asu hian ato hin jing e chuti am chan chu nunga nu na ve na hi le anu izawal be senin hanu ye chun anui hlatan a hi le nupi nu chu akitil hang se to abang jing tan apau acheng amu ke lo wachun achuti phun phun jing tan a hi adan chu apau chu ge hele nagai che na se ham gulang pan bon ima se lewa ki palam ta uma nang nahungam ham abana nang nui za za ngam ham ati ding dan a hi nupi nu chu ake vut vunin kolchuli lai achun gachi gang chelin kolchu thon khat chu ain he abongin akile ki loyin gulang pa chu ahung pin aga anu in ipiham ham chu ase e atu se ding dan chu ke kit le gulang pa ko ma chu nang na phanai chule namel jong ho e lungsi sit na umi hi chinu hi no mei phalo he buwe kavet nom poi ati ding dan a hi nunga nun gulang pa za chun nang na hin vet le anu hi win hin la ke i vet le amai tel de du jing e hezi chun nangin english pawin ga ho ti mu ati le gulang pan english hele jong akilom poi e hindi zo chun ga ho win ati nunga nu injong ka hungam poi adan hu ke chunga lu handan hele kilome ati le gulang pan ipilung hang ding ham hindi pa ochun ka hutang ke manipur gama lekhasim ka hiji achun hindi ka thempoi ati le nunga nu injong hindi pa wachun aga ho pitan hi chun e pa wa isele heno ipina se ham kai teilhun poi aga ati le amanu la hindi changkhat chala hekit pun nunga nu chunga chun alung han na chu akibe si che che jingtan hi ne ho pi ki ta bo ne ti ki sa hi je ginja dola chun amanu chu esami so hile kilome chu phana chun amanu jong lunghang ta chun akipa to in to kem jab jab ma chun abeng chu akipo in apa do ta na hi chompha zawa chun pasal nga le no mai thum ai pu in amani kom chu hen zun tawe pasal ho chun gulang pa chu man tawin numi hon nunga nu chu man un amani chu amo chen na khu adinga chun apui tawin a hi zan hi phan chun hi chi khumi te chun amani chu kichip gol no bol nan ani tawe chu chi mi ho chu a phal tu le na lai uvin a chon dan u tradition alam dang hiuwe akiban akichai dan chu ve dinga chun akidang thimhle in a hi pasal hon alu chung wachun valu salu akita uvin chule sakuling akithe nun abanjang ule aw phangdung wachun khaupi guile gulu chang ho pau chu aki khai win bongchal hol gule sile jangsil uchang ho jong chu akom avel wa adim senin athang de du jing e numi hon asam ka dung wa muwan lai mulho akithet uvin chule longchang kiti thilzar khat jong chu achal pang wa akita uvin a hi bra akia uvin sangkhol akia powe pasal hon boitong akicheng un numei hon ni acheng uve janoi achun lamkhol apol uvin numei hon pasal pa chu alam piwin asangkhol jong asu thla pe uve abangle achop jiwin abangle a angu hit na chun anei jiwin chuti abol chu nunga nu avet sa jing uve kulang pa chu numei hon a angpo atham sa uwa abeng po acho pe ule nunga nu chu sei na bein alung hang tan chu achun nunga nun golang pa chu ama ho akuna chun aga kai do ta na hi le numei ho chu alung hang uvin golang pa chu pasal ho amat sa tawwe pasal hon golang pa chu alol tana alula dingin bun khan achun akai tawwin a hi chutia golang pa kai to phat wachun nunga nun adelin aga chu e jungle numei hon nunga nu chu aman uvin kho se te na chun akai lu tawin a hi nunga nu lingnu jong
hausete na agalut le hausapu chanu khat ana umin amanu min chu kumari ikiti kumari in lingnu Marlin aga mumu achun ahi paijing in hai Marlin ahinti paijing e Marlin hi sapten ane minsa naw chu ahi lingnun zong kumari chu amumu achun kumari tin akau paijin amani chu ake to paijing thlunin ahi aji chu amani chu school an kai khom thlun ahin classmate zong ane hi hlun ahi amani zong akimu tu tu hlun achun aki kolte che hlun tan kumari in lingnu za achun hausapu chanu ka hitin akipong to pai e lingnun aloi nu za achun kolnu akidang momong e hilaya ikimu to hlun hi atile kumari in zong na seikha e Marlin akidang nalome ahinti lingnun thu tampi sei sot talo wachun ataw paijing in golnu kain kilhon khompi kalungsit golang james pasal hon akai da uvin thading thi tawve tia aseile kumari in zong apa ko ma ga sei pa in apa hinga golang pa jem chu athalu na ding wachun ataw tai chuta chun amho zong golang pa thadinga akai nalam wachun ahlai loi jing tawve agalhun wachun hausapun cho akona chun golang pa cho akai do in ahu do tai amho chu anung chi uvin nga nu le golang pa chu hausapun ama in lama ani hluna chun apoi hlun ta na hi kumari zal achun amani chu hu hinga chun amhlun tan chuko jong chu hikit lo lai jin sile chen zong apelun e ichi na mitile gamnoya lingle khawla hin palna hluna avan hlun chu anaside a telde du gama hitai lingnun kumari za chun manipur chin lampi nehnam atile kumari in henge kahena ma e ati lingnu ataw kinin golnu nilam hil thailun dingham atile kumari in hinge kho poi jingle nong thal hunangi ati hi chun ajing na kho achun kumari chun lingnu le james aga thal hun ta na hi lampi achun amho cho kheulim pe uvin jimsin nunga nu lingnu za achun hostel akuna kahung poi do ani a kipa na tu ni chen ge ahin einin numna le kipa na itu khapoi Genthei ne le he so na jingbo hi je hi chileng vai Gentheia he so na thu thun ji a hi kanung nahin zui kha hin kisi em atile nunga nu aga nu in chu in heo ibola hi cho chani do ham ven Genthei ithu chanin nangma kalung sina sang che che zone kaum na hostel room ta sangen zong gam thim noile thingphung chung chu nom ka sa zone Genthei no zo si hi keithin kipa na zo in akile hi zo e chuting antui ta hostel sunga kana isangin zong kamla nu ya thinga songka ine hi tui ka sa zon a hi chu imadang wanga hi pon nang kalungsi ji e puwe a hintin a hi kulang pa in zong aphai kipa o me lingnu kachunga nelungsi na di ta na koi ho hi kana muna ban a kamundo be ki ne hi chinei chan lungsi na hin kumkhu a ikan khom thun ding a hi chen nei lungsi na ni musa hin ke hin kho kipa na dim set ei petai ati achi naw lampi saujing zong le chuti alampi agyaw limuto akop mole train station khat chu agalhong tawve kumari chun ase in train ahung ting le nakal do hlunding hicha akuna timapul na hlunting ule manipul hungding gari khana na to do hlunding a hitai atin a hile amani zong akipa le hlonin kumari chunga chun kipa thu ase chim theilun ta poi chuti a train nga a ana din de lai ta hluna chun wangsin ta chun hostela superintendent nule aloi pa chu zima ang thlailut pailun e superintendent nun lingnu cho khona atu paijin Marlin nang hoya na china him thani lamjen nang hol na lungim ka hitawe atin garia kailu ding atile nunga nu cho kamin anompon hungpong ngetin aga ko in hichi kulang pa hi kalungsit pena hitan amato kaki hian num tapoi amato neichen sang uvin nei thar ju tawin tin kulang pa chu aki kol cha bet tan a hi chopana chun hostel superintendent nuji pa chun kulang pa za chun hichinu hi dalan lang hi koma konin chi do lo in ati kulang pan sa pa chu adon put pa in ama dalan keima
hikoma ko na hin podo pong ni atita na hile sa pa chu alung hangin sipai ho chu amat sa in kari achun amani chu putawe heading kha chu hostel superintendent nuji pahi English ho ahin amahi military officer hi gari achu sipai ho to hungkilhon khom ahiwe hostel agalung tawin sapan tingpum duleng khat agaloi to in amani chu thu dong pantan ahi lingnu chu sapten amin choma marlin asa u ahi sapa injong marlin ibola nang jam do na him kona pui do ham ati le nuwa nun gulang pa hi kalung si zia kima kachamachi do kahi ati sapan aphai nang nunga hi jong lachun jinai pai din kahin phal hi la e hi chi gulang pa hi kasol do ding ai ki khen thunding hi tai nanom hi nam tia do le nunga nun ami thli lung chu chunin asapa iman adon putpoi sapan seitang ati wang achun aman iman adon putpun thibe achun atlizo apul te tur jing e sapa lung hangtan kado chu seitang otin amol choi achun table chung chu azia me na hile nunga nu chu aking lamin ati episode so jing tan hi jong le iman adon bot di kit poi sapan ahile nadei ta ta hiza naki chen thun te ding na ati le hi chun nga nun henge khen pizo ponge tin kapumpuma chun NGAI sapan aphai tin akasunap namen gulang pa chu thu dong kit tai gulang nangman hi chinu hi da hlan lang nain lama chi jing tan ati kele gulang pan sir amanu da hlan keiman inlam zon ponge ama hi kalungsit pen chu hitan hlanilam hungki wa phoma lengkhom kai hlun tai ati le sapa alung hangwal jing tan alung tim koi ni ding a hita poi chupana chun sipai ho kovin hi chipa hi manun lang songkula din pui tawin ama hi me phalo a hi chule migudo apang hi tin zela sapan akhum tan a hi songkule hostel chu kinai chabo hin kenga chi pha bep na thei mun jong chu a hi je songkula gulang pading achun ki geldan khat ngaltan hi jong la lingnu din wang lunghel le pol na sang tai ngailut na khon te a gulang pa angai lut kha ta ji achun hicheng gin thin hojo si chu aman silgu do vin ado tan a hi anjong ane nom tapun nitin ahin khu dunhli luna tilo adang amadin akipi be tapui hicheng zo wachun hichini kho chu December 13 1917 kumchu na hitan nikhat lingnun songkula gulang pa chu agavil ta na hi aman gulang pa ding achun mole ne thei chule bongnoi choi pi in songkul lamzo na chuna chi ta na hi zil agalung tan gulang pa so mai ka mo achun o ami li thonggo bang alung do paijin zilwin do thi wang ka ko na chun gulang pa kho chu tu in hilong phum phum achun he o ikhan kho cheng hi ka gel do ji ting silung lai me bang asa in changbang iki khen jing hi lunglai hlenem pol hlenem ho tin a hi pon bang kanem phaji tai tin songkol sunga chun akap lulut jing tan a hi gulang pan wang nunga nu za lingnu nilung sila kap ta hin genthei na chang hi kapolel ji e kasai nom au me aga tin a hi le nunga nun kap lai chu a hin bangin gulang pa thu sei chu aga ngai hla tan a hi gulang pa na sei pa in ven nangai lukna zala date 15 December thaini ni hla ting zela kona kaungjam do ding a hi no hostel mai wa Neina vijing tan kaung do ting na koma kahunga naubang inui khom kina pa bang ipa khom ki ding kiniam lel hi in keina nga kahi jinge atile nunga nu chu kaplai naubang ahung in he u kakinep na nang jingbo wa uma hetai dam selen hungdo to ong kahin ngai ji dan ati ulang pa injong ngai nu nehin ngai gm atile nunga nu chu anu ahung bingin akaplan kan ngai hi de ong atin a hi chutia akholim thun le pha chu anasot jep himai tan tin zilnga hon nunga nu chu ang poita uvin asol to tawe hiti chun phale ni kho an charging bang achun date 15 December jani kho chu hitai jimsin zela omsung achun
loi ngai ta khat ananein ama pa chu Suresh ahi Suresh tu to zan hi phat na chun zela ko na chun azam do hlun ta na hi le zil nga se pai hon ain mudo tawin ahi hizong le zim chu gulang fel ta hi zia chun zil fencing chu achom do manin a hlai mang tai hinla Suresh wang achop do man ta lo zia chun zil nga se pai hon stand gun automatic mi puma akamun amuna alhudenin atipai pai tai chutia mi pum agin non jing pha na chun zim song alung ling lau tan zanui achun hichi khopi sung achun amol hello wachun amo zam zam jing ta hi hichi beta chu zan kim nidan som le ni vel an hitan mihim athip dialien akam del jing tai zim chu hiti chun azam zam jing ta hi le alel tan December taplai ta hi wang chun aul alung chu chu jing in Januya pi chun adang achuti cha jing ta na hi in ho chu thaume kidet na velelen a hi le in khat chu thaume ani kide in aman zong hi chin chu azun ta na hi kot akiu le no pi khan a ghon pi na hi aman zong English paw chun heno tuini don sa o kadang cha wale ati na hi nupi nun la English pum hello nupi nu chun Hindi ati le gurang pan alu apai dot jing e adan chu ka hepoi iti da na hi amani akheu te lu phat na chu nupi nu chu alu nin a chanu nunga nu devita kitinu chu aga solin a hi devita chun English pawwa ipi hamna dei ati le gurang pan kadang acha e tuini don sa in ati na hi le nunga nu alu nin tui chu hen do pe in akheu lim thun le thingnu classmate ho khat an hi chu hen sei do e chu phan chun man zong ama pa chu ain ngai lu chomin ain ngam sung dom tai chutia keu lim thun le nunga nun in sunga golang pa chu poilu tai golang pan lingnu to ain kathusim thun ase in chule zila kuna ahungzam to chen ki jung chu sein a hi devita ko machun nei khoton lang nei ki thopin atile devita in zong hinge kabol thei to pin nei ki thopi nangi ati lingnu det 15 izan achun golangpa anga khuwa hiltan hinla golangpa melhim him amutapoi ama jong lungton nan adim se jingtan akhuwa hiltai hinla golangpa wang amel mutapun jingka ahung hitan zilama thu so zapai e zila kuna zamto pasal khat sipai hon akable uve ti thu chu azado tan ahi aman zong thil het chet anop ji achun songkulama aga chen thu chin aga het no me mi ho chu abem bem in ading un zila thu so chu ana sei uvin a hi zilai to lai ta a thilong chu pon ki khudena sipai hon adin piu chu agum do ta na hi abem be ma ding upa ho cha do le koima a chin om ket pui chu pha na chun mi li puma chun hostel lam azonian gym style lo koima a hi ding ata san ta pui umji toji dinji zong hethei telop khom achun alung thim chu aki pe liu jing ta na hi adan chu ana seini jan ta athil so hi zia chu gyms a hi sa hi tai chule amanu chu ahin tha so zo tupon ama jong leisin a hin sanga thizo ding nom ta na hi ama le ama ahin khu kisu se na ki tha ding ana tilai ta achun gyms to hungki thon khom agul nu devita chu hostel sunga chun agawa lunin a hile tingnu chen chu amu paijing e devita in lingnu za chun malin idia nang ma kisu ji ko na hem ven nalungde na selung to golang pa hiwa khun nanga e keima nang puido adinga hungka hitai atile lingnu aking dot jing in amang to aba sa liu jing e ka ding ham noi ding ham asei mo hil jing ta na hi devita en zong hongin tu hi mithi pe cha hi atile lingnu zong ki pa to in agonu devita chu to akilon do hlon tai golang pa james aga amumu achun amina mi li along chu jing tan golang pa mi li zong chu along e chu ta achun nunga nu achomin golang pa ngong changa chun achu in akol pain amani zong akikol te jing hlun ta na hi
nunga nu inzong heo tin atang jong siwa thelo wachun achutika ta na hi devita inzong lingnu za chun kam hi in ilai man hi nopta om na the hi poi min nain mu do akil ding a hi ven na to nu thun ting train khu apeng peng jing tai inzole na da la khalon inte tin lingnu cho kovin chule gulang pa chu to amaho chu train platform lam chu achi tawve jim chen devita za chun kipa thu asei chim thei tu poi devita in lingnu za chun ase in hiwa khun kaldo loi hlunin inzole wangsit na to ki hlunin ate na tu simhun abon cha jim sa kuna kan het sa hitai atile mani zong train chun akaldo apai pai hlunin dimapur zone ta dinga chun train chu akithing dumdumin chu in akipa do in aphave ve tai train chunga thingnon gulang pa za chun heu nang hi keiman Genthei banna dinga limbang kahin bel na hitai atil gulang panchong sei pa in kinzong nang hi kalungsil la Genthei banna dinga kakisa na hitai atit hele tu sim chu anaki chai tai hizong le heading kha chu amani chu manipul thinglang kam agalung huntan James le ampu akimukil honin nunga nu to ain kho tu sim tun chu abon chan James in ampu za asein hi chu achapa jam khu koma lobu a na sei chu kahin su do aize ampu hin aloi pa amulo pha na ama in lama chu anakile hitan James in agalhun le amani chu kimuto be plun a hi e writer pan asusim hi dramatical playa kahinsei hi in SEIKHEL sutwar SEIVAL sulhinglal aumle kingaidam taw hite thusim akichai tai thusim hi ingai numule lungse to in like share subscribe enable chi pikit divin kahin tim su ke ke ve aban an nga kino hite